mo e whainga maari e koe ni ki whakapatala no atu. I he polokala ma koe ni o ku iloa koe tala no ako mo politikare. Ka te whamure more pe ka whahe kai ke uongo le rei a te polokala ma pe aha whanki palapare ma wha te kikare. Te ma whainga pe ke whaiha ma le rei taha. Ke lava ke ongo atu ke tiki motolu ki a pina. Ai tau polokala ma. Ai o tui ke mo e whaamu. E lava pe polokala ma ke ongo le rei atu ke tiki motolu. Ka motoki whailonga mai pe ka whahe kai ke ongo atu. Ka lava ke mato e whahawakai ki ai. Pe koe hae palapare ma kai ke lava ke ongo atu ai. Ka keke. I hene tuu koe tai nimi, o kuma fia pito, whainga maari e koe ni ke tai le rei, Profesa Inoki Huakau, ai a kuma i Nuslani ke ma whakahoko atu e tau polokalama koe ia, talano ako mo politikare i a honi. Profesa Malota Mau e honi, ke malo mua e whainga maari e koe taimi, lava ke lava mai ki studio, ke lava ke ta whakahoko ai, kai polokalama koe ni, o kalai Nusila lo tonga wholao mai ke ni, whewhehake Profesa, paku whewhehake wholau whahoko mai ki Aotearoa. Malo o pito Silvester, o kore peke u whanga e whakatapu wa whaki mai polokama, kai ata mua ke whaiha tatala no, whainga maari e koe ni o kutamau, mo e ngahi mea ke pe o ku hake mauinga ke tautala no ki ai. Ka koe ki lere ngā ue whakawhamiri mai pe ki hen, o ko fia ma pe whakau hau i Nusilani. Koe whonuani au tau lata ai, whahof. Ka koe whalawlawa pe whanki ngā ue Silvester, tok whaiha lere atu ki Aseri a hene lawa. Ko tui mahalo koe polokalama ko mana ke ta whaihe aho ni, o ku mauinga pito, i whainga maari e koe ni, ka ta polokalama ko au sene tau ni. Ka aku mauinga Profesa koe ngā ki whahawakai, ki he tuunga ko ia whaka politikare, o ku iai, ngahi mea ko ia koko i tonga, tatau te whito, ki ngahi ongo ko ia ku tuku mai. Ka ku ke mua ke ta hoko atu ki he mea na hoko e whare area, whewheho wakai ki he ngahi ongo ko tuku mai he dainimi ka me tonga. O ku ke mau kakata ngahi ongo ko iaha o lotonga ha wholau mai ki Aotearoa ni, pe ku tikeke ke mau kakata ngahi ongo ko ia. Mau kakato pe Silvester, ka kuia e ki mea ko haa ki ai. Ko hono, ko ngai ongo ke ngai ka veinga mahuinga pe ke whonoa. O totono ke palanisi au pito hono tukuange mai. O tukuange maha o ngongo, ko ta whaaki pe taha o te tala noa ke. Ko pau ke whea ke mau ko hono mo ta whaake taha, ke tala noa ke anaua he taimi tatau. Whakatata ke voice of no confidence. Ka pau te ke tala noa pe koe ki he poini ko whea e tukua ki iki. Ko kakai koe whanong ki ai, ko nau osi ongo e tau halaia pure anga. I he kakai ko whanong ki ai. Koe palo pare maarewa, koe mawahe atu koe kakai koe au osi halaia pure anga. O te kei ke o atu whoke tāri ia pure anga ke whakapala nisi a ke whoi bea koe dai tukuange atu. Ke mau he kakai hono moni, ka pa te tānoa pe o ka whoi poine taha. Kai pala nisi ho tala noa o whakatou o atu ke kakai, ai mea koe o ku whatou ose o ko whahai. He kuia e whehui pia mo tāri. E ke mau ho tau kakai e whakamatala o mo oni he taimi kotoa pe. O e fu ai ke mama mao, ai mo oni mo loi. He ka mua mai loi ia, pena fu wā mamao. E toki hao mo oni ia ko osi loi pe mea
Ka koe mea pēo ko ki tokanga ki ai Silvester i he ngahi isi ula lahi peheni ki ai whonua. Ke ofa mai e tau kau whai o mai e palanisi koe ki mua. O kui kai ko uhi ngai ke toku whakapalanisi mai me mui. Koe palanisi o whato o mai ki mua. Ai o whaha i. Pea teke toki lava rewa ke tukuan ke kakai ke nau tau whakamau. O kui kai ki tau pehe tau tolu. Ko ai ko tatala noa ko ni takau ki whē, kau ki whē, i kai. Ko tatala noa pe tau ke mea ko whea ko ki o tau kakai. Ke nau mahi no i ai mea hoko. Ke whai me i ai e nau whakamau, ko nau tala noa. Ka koe mea mahu inga ia Silvester. E ko si o ki tonga o lahi au pite whakapalataha. Hono tuku mai e tau ngahi o ngongo. Koi. Koi, Professor ko uhinga koe whakapalataha. Uhinga nai tonu ke omi mo wha ia pure anga ke na tangutu o whahoko mea e tala noa. Pe ko uhinga ke omi mo viu ko e pure anga i he ongo ko ia. Ko osi tohi e mea e koe ni. Whatou ose o whahailo hoko. Koi. Ko whatou ngia le wau ko whai o ngongo. Ko o lau mai e te ai si o koe. Pea ke toi lau mai mo e tari. Koi. Koe mea e koko uhinga atu ki ai. O kui kai koe ai ke lau mai pe koe. Ai poine wha pea ngata ai. Pea kai ke whanongo e kakaia ke tari. Ka osi ai e tari e pue ngā ko osi print hia. Osi tuku mai ia. Ka koe hai uhinga nei kai ke kau mai ai i he tala noa koe ni. Koe analaiso koa. Koe ke uiloa puka hana uhinga. Mahana koe peha uhinga whai o ngongo i ki ai. Ke whapalataha pehe. Ka ko hoha ape ako ia. Ka pau te ke mau ai whakapalanisi hoa fo i o ngongo. Ke mau lo ua e o whahai. Ko he ko whahai ko ni o kua. Ko whahai nai launga. Mo pure anga. Ko taimi ko ke mau ai e o mea ko ni o stohi. O koe whaingata ke tānoa ki hai. Tānoa pe ko ka foi poine taha. Ka ke ai e whehui. Pea ke o mai mo tari. E koe palanisi e ko uhi ki ai. Koi. I he tawhaaki ko ia, ko tui mahalo ku maho inga ke ta alu ki he mea nai hoko i wharearea. He ko tui e mau pe palanisi ai i he ngahi whamatala ko ia o ku hoko i wharearea. Kita ki alu mua ki he tuunga kouku iai. Ai mahino ke te au Professor ko e whakahaloto e ni. Ai ko konga he tau kone stutone o mai e ngofua ki wharearea, ki ka whafonga wharearea. Ke nau whakaho ha vote of no confidence. Ke wakai i e pia ku kei whalaanga ko a paremia ka manitaki pe he ki he kabineti ko ia. Ai na e whai ai vons he mana tu Professor ko e wafe hongo fulu whanonga mai ai o tika ke i kuna ha vons. O ku ulongia mau pe hono whahue ngahi vons. Ko e vons ko ni na e whawhise paremia ki mua ke lau ko koe ai whehu i pe lau mo e tari. Pe koe lau e ngahi poini ko e vons pe a mai me tari e preanga. Ai kone tuu ko ia o koe ke mau he kakai ia Professor. Ko hai mea na e makatuunga na e atu ai vons. Ko hai tari e preanga. Ko ngahi na kai ke o angi ha whainga maari e ia ke whakahoko mai ai. Whewhe i he tuunga ko ia. Ko mea kou taho haai koe ke ulaki. Pala noa koe ai miti a whika uaki moi mea koe ni. He unau osi mao nau toi tohi launga. Pea neongo nei kai kea tala noa ia ki ai wharea rea. Ka osi mao ia tuku mai. Ka koe mea kou taho haai ki ai. Ke nau o mai lo ua. Ai o i he taim tatau. Ke whanongo ke ai e. Pela pau e tala mai e nai
ia ka te ma'u mai e. O koe osi I loko ue tāri. Pea ke tāri ki ai. O kumi ki ai. Koe angai ngā ue whakawhai o ngongo. O koe ke lere pe koe he mea koe o kuke osi ma'u neongo e le whakapala taha. He koe tau whamau pe e whanongo ki ai. Koe whanongo a koe ke osi halaia pure angai. Ko tok whehu ia pe e koe ai halaia e pua. He ku mau koe ene tari. Koe ke konga ko maho inga ia taha i au kolofesa. Koe ke mau koe haa ho wakai ki he tuunga o ngahi mea whakaako, ngahi mea whakapolitikare o koko I tonga. O ku ke mea I te whoki I he Vipon Media ko o mai pe ni ihi koia o kulawa o mako ki whae polo kalama. Ka kou whenga ke o mai ko ha mo ngahi viu ki he mea hoko. Pe neongo e tatau, pe kai ki tatau I he taimelahi. Ka kou maho inga ia pito ke o mai ho whakaukau ki he tuunga koe Vons ko ha ho whakaukau ki ai I he whaho kone vote of no confidence. Nai to tonu ke whahoko, neongo koe mea whakakonis tūtoni, ko ha ho wanga ho wakai tau taina ki ai. Koe kamata koe, kamatanga e tau palo pare ma Silvesta iksio. Koe anga no tohi koe o foi la koe ne. Koe. Tohi ia o whakaata. Koe. Pe kai ke ai hana tāpuni ona. Pa I ne tūko ia, e lawa peke tuo tolu. I he tēmi koe oha purea. Koe. Ka koe o ko I whakarea koe e mautawha ki ke ia ha whahinga closure ki he lao. Ke ne tāpuni mai o peheri. Hei kai toi laka e tua taha. Koe. Pe hei kai a tuo unga. Pe whakangata tai koe, o asu koe mahina taha wāro. Koe toi tau taha, pe a ose pure anga, o kai tau ngō fua ia ke whai whaha loto. Koe. Ke tohi pe he I e lao, koe ulang pao pare mai koe I he sio a ako. Pe a tau tongi hoko, mani ka koe nuku koe ngā ue kehe ono, whakalere I ono, o lai a lao koe ia. He kutalu e tau lere mai hono fotu e lao ko ni mo hono ngā wea. O ku hangeni, o koe ke toi whahatari pe ku hala e pure anga pe kai. Ko ne ospe mahina tawa, ku whaianga aki he tau pau politiki. He tau pau ngai wa politikare, ke whai mo whakahu hata e whalalanga. Aia o haure wai ke taimeni. Ko ulaki mea mahu inga koe ke tau sio ki ai. Na e tala mai, ko e whakawhisi a e paremia, na e wawe au pito, ono whakahu mai. Pea ka pau tau pehe na e tōku whakamooni e ene a whio ana, I he wike ka hau. Kai tuku wange a voice of no confidence. Ke whahoko. Ka kuhangea kia te au. Ko taimi koe kua mauai ai tari koe ai pure a ngā. Koe hau ai fwoi whakawhisi I ke ta ofi voice of no confidence. Koe mea ne whakawawe I mai ai. Ke oua e au ki ai. Ia whahinga o ngā. Nā ku tonu hia pure a ngā ia. O whatatau kene tari. Kai tuku ai process e ko ia ko ke lere atu. O sai anga no ta ofi. Ko huinga e ua ko sio ki ko huinga ua ke ko hono ua. Ko fo inga ua whakapolitikare ko ia. Ko ka luse fai he pare bia ia ke seigi de kabinete. Koe fo inga au, koe ha mai ko ka te au, koe poini o ku ua
Ko ulu aki, ko no whakawawe I mai whakawhisi, ke ta ofe no konsina. Ia whahinga o hinga. Whika waki moe, tuku waki I mo tāri. Ko e ua, ko kalu se whae he pare mia, ia ko pare mia. Te whahauwhi e ne kapneti, mōna pureanga. He kutau whehu lewa ki ai, he uai lewa he haa mai, tau whotu mua ha pureanga whakataini. Ko whotu pureanga whakataini, o kuhe malu ia o ni manoa toi, I he voice of no code. Ta kui kai ke au ki ai, ai ngā aue. O ku ngata pe e mua, whakamala ala lelei au pito, e se al whare ai mea ko ia, ke he o ongo tu ko ia. Ka koutu ia ke ngā aue ko e se al whare area. Ka koe mea ke tau ilo, koe mea ko ke tau whehui. Ko hai uhinga na whakawawe I mai ai, ai saini ai tu, a ene awhio, I he whakawhise a parema. Ko mea koe ki tau whehui, he kuiai e mata ki he ngahi whehu ko ia, possibilities. Ai koe mea ene taha o kou o atu e au, na koe uhinga ke ta ofi, ai voice of no confidence, ke ua ki hai. Pena lava ia hanga he whakawhisi, koe mea e ua, koe ta ofi voice of no confidence, pe mo ene whakahauwhi e ia ene kapneti. Palofesa, ke konga ini ko loto ke weke atu ke whaange hawakai ki ai. Koe mea pango pena te ke o mao e au ia, ai kakano ko koe voice of no confidence. Au te ke o mao e au ai lisi, au te ke o mao e au ia tari. Pea mi he pureanga. Pea nai te ke e lahelo pe whemo kina kai ke lawa maa whainga maari ke u whaha wakai ki ai. Kai hange ko ho o whamatala kuki o mai, ko tari le rei e pureanga na o mai ki he ani ko koku o ia ngai meitia kuna o stuku mai ai kakano ai vote of no confidence pana o mai mo tari hange ko whamatala. Ko whehu I kapau na hanga pehe pureanga ia tari le rei ai ngai whehu I koe ni. Wai na whakawhis whawawawe ai pare mea kaka ke tukuange pe ke leren. Na ia pe he ne tari, e lava pe tari ia o whalotohani ke nau ke popo pe ke pureanga. Na I kai whakawhisi, ko ke utu ia koe whakawhisi e pare mea, koe uhinga koe voice of no code. Na kai ke utu ia koe ne whakawhisi ki ai. Koe whakawhisi e pare mea ai, he mape e atu mo I kau no pere nai no whatawhake pureanga o alu ke tawhaketa. Koe uhinga e nai whakawhisi ai, voice of no confidence. Ia ngai komit. Ange ko ripoti ai waa. Ka te whatata aki ako dohe ni. Ka pau koe poini ua koe o e launga. Koe langa koe I matatoa. Pea mo e hiki. Koe me I kanupolo. O ko mai he pureanga e Silvesta ai ngahi palo palema te fito o foi ngā aue koe ni na ne whakatua I. E tatau pene mo langa a wha, he kai whaha langa ia, ka e ua kua māu e mea whakakere, kere. Pea koe ripoti koe e pureanga, na e toki māu mai mea whake kere o Fisi Palasi I siulai o tauni. Pea ka matai langa, o langa e whare ai taha osi, pea ofua ke ki, ke ngai whami. Pea ku mawari I pote pura ngai, o kuau ke ahoni, o te ke hiki mai ngai whami ke ngai whare koia. He kuia e parapare mai, he ko o ku disaster for area foki a Kanupolo.
Pea koe o mai koe matatoa ke whetongi aki. Hona u api ka nukolu. Pa koe taha whai ngata ai. He kutoi wheinga peka kaya koe ni ke mau na u api ka nukolu. Pea doi mau mo na u api koe. Aia koe sio koe ke poi ni ua koe o launga. Nā take e oe ka umea koe ni o sio whakarere. Ke eke ke kakai koe ni koe hae pauparea. Koe e hoko pehe atu ai tāria e pure a ngā ke ngāhi paupare makeke. Pea ka paurewa o ko ua ka pake utu iau o ku tae lawa he pure a ngā o tāri. Koe mea kou hua u whakaukau, o ku ikai koe u hinga e whakawhise a pere mia ia, koe voice of no confidence. Koe whakawhise a pere mia ia, koe toki mape e atu a kau no pere ia, o alu ke whaketaha. Aia koe hae, wahe a mao palofisa, koe i liriu koe ia whakaukau ai kau no pere ke nau mape e na tolu ke whaetaha. Kai di aki ai paremia. Koe pureanga koe ni, na kau e kau no pere ni ihi na e whaua e pureanga koe ni o wakau meriku. Nā hea mea ia whakangau e koe ke ilo he kakai whanua, nā nau tawhia maari e kai kau no pere, pep nau tafoki nā tolo U10, si tua ke he paremia mālolo, peko hae whahinga uhinga na na ne mea ia i ku o ku iai Silvesta ai ku puirea me herea koe a paremia. O kai ke aha tau wataina maalo i tonga. Ka ko ene uhinga. He ku kai ke nofo e kau wharea rea ia. I honau konsenisi mo ui. Whakatatau ki u whakamooni o ku mau. Pea te whaia e nau whiri, tau a tāina. O ku nau pōpula nau tō ke whakawhahai. Koe o ku, ka koe kai ke u tāri e au ai pehe, koe whahai a kau nō pere, whahai a kakai, mohai wharea rea. Ko hoi wharea rea, koe whare pētaha. Ma koe ke e lau koho nō pere i whare, ne ako o koe ko nō pere koe. Ko alu au ki ai koe whao e la ai whonua, ki here rei ai whonua whakatoa. O koe kai ke tū iau ke mea koe o whakawhawha, whenga toko taha whitu. Ke nau pūre. Ke a whenga rewa toko hiwa, ke iaha nau kaunga ki ai. O koe ke pehe. Koe wharearea o tonga, koe toko ua ono. Pea koe toko ua ono ko ea, o koe ke hano lanu ona. Pea ko tuhu ki ai e pare mea he lerea koe ni. Ke tau alu mua o tau ataina, he tau ngā ui wharearea. Ke whakaluku fua e whonua. Koe mea iau, se maupa koe mea e tau lerei. O koe ke alatu koe o whakakengi i ai. Silvesta, koe mea koko hoaki ai, koe whahinga mauhala e ko tau nofo fuoroa mai ai. He koe mea nai koe kutui, nai ai whare koe whare area o taha, o whakataha pe House of Lord, mo e House of Common ai. Ko hinga ko tau ki i lahi. Te whakahau whia tau paanga. Uhinga ko tau ki i lahi, mo ngā ue ko whia mao. Ia tau tō. Nā o ware ko tau alo whai lau matai whika, ka tau toko lahi o tau whare area, na tō he ngai whono la lahi. Ka pau te tau olo atu he hala kon ko whakawhawha. E whiri e whahai koe, ia whakatoko lahi o nau whika. Te nau pūre. E lau mo kau tama koe, te toi whakatola. Hei kai te lawa solowa hapa o pare mai ia, i he tau aki whea ui matai whakaifika. Matai whika.
Ko solo va e tau palo pare ma ke ua ia halanu, whakalanu o tau whare area. Ka ku lawe ka kou tui ko uhinga ia lawe ai pare mia ke kai ke mau ha tau atanya. O ku te kai ke tau ataina ha tau whare area. Tau ataina whonua ia. Ka ko tau whare area o ke mau ha tau atanya. Ko te uhinga he pai ke lawa e tau ka whafofonga. O nofo i ho nau konsede si moui o whai aki e nau whamau kia whahinga mea. Pea koe tūnga whatu tāmaki e sipasta. Ai foki ki oku na tau whanongo pe foki e profesa na e mea aki e minister Marolo e tōtapu nima i he lere me ke patseti na ne o manatu i lere i pe na ku whakouti ai mea e tōtapu nima na ne pe he ne ongo e pe ha mo oni pe mo halerei ai mea te whamalanga ai. Ka taim hiki ni mā pe o ku hiki pe mo tolo pōpō ke pare mia ne o mo silo i kai ke totonu e mea ko ia ka mo hiki pe mo tolo ai. Ka ko hinga pe whakaongo mahe pare mia e mea ta tau pe. Ka ko whakaukau wai o pe he ai ho tau whare ale am ho tau kau politikare. O ku hange ku nau whakapapa e pe na tolu ka whainga ta whaaki te nau loto ki ai. Tuku pe mo o ni ia ne ngoi he whapehe whoke nau tolu. Nai e me e mana te taimi tanu hala palopesa. Nai nau pere nai tu o ita ke ngahi kau taha hono ai ke kontrekina ne pehe. Mo hau pe mo hala ata tenga i filo u whanga whatama. Pa mo mai o hori ke mo maa tanu hala. Te taimi koe palo tia na hiki nima pe ai nau pere koni ke tari e kontreki koni. Ka ko nga ka whainga poini pe he o hoko i whare area. Nau ila pe na tole mea mo oni. Ka ka taimi hiki ni mai a ku malawa pe ke nau hiki pe na tole mea ko koe ke mo oni. Io ke lava koe o whakamau le lei ki a isiu i whare area. O ka pau ke ngā au e concert nisi ke whakatatau ki o tui. Ko fo mea kehe ia. He ka pau hei kai, ko mea pe whai, te ke palahi noa ia ki ngahi whakakau whakatokolahi koe. He koe ko hiki ahi tokolahi o kuke tonu. I kai, ko mea kehe pe tonu ia me tokolahi. He ku iha no ea ona, he malai whapolitika, koe tyranny of the majority. Pea koe kau ia he vai anga o e whounga whakatemo kalati he lawa hoko. Pea oku hoko i he taimi. Pea koe ki whare rea si ki koe o tau tolu. O ta tonu ke solowa e lawe au pito ngahi palpare koe ni. O ta tau ai pe, ko tau ofo ke o fo e lao. Pea o mai mawhai te whakamau, tau whakamau e pureanga. Maina? O ki kai koe tau whamau e tato e pureanga ke tau toki no confidence kai tau whamau e pureanga. Koe whamau ia. Tātana ki e nau hia o tok whailo whaata. Koe osi koe ia, o te au mai hia ia. Ta koe mea pene hoko, whailo ke foi mea fitu. O koe ke ngā au e whahinga ngā au e koe ia. Ko sivi o koe ke tuko e koe mea ke whakalaka ia koe. E ngā ua e pure a ngā pē lawa rewa o toka ngā i ho tau ki whonua. Koe ka whonua lahi toko taha kilu pe Silvestar. Ta koe hae mea o tau pao pare mai. Koe si atu pe o ku pao pare mai whakalanu lanu. Ka ke io atu pe a kau whare rea matu o tua o taki he whakalanu lanu i whare rea. Ka koe mea ko haa ko whatu o haa ki ai, pia o whakatonga i he isi koe ki. Koe mea koe whakatonu rea i e lawea koe ai whakamooni ai tu ihi i he whakawhisi e pe. O loto a fio e lau maari e ne a fio ana te whai mo tuku ange pare mia.
Ono whātonu rea ko whanau ki ai. Tā koe oi, bongo sio koe ne o atu e au. Koe ai, te ta ofi e no confidence. Koe mea nei mape pehe. He hao e pare mi aia ka pai whai e no confidence. Koe. Professor, ko nake tala noa whakane nai ki he vote of no confidence. Ai nake pehe foki. Fu keke aha whakatangata. O tolu hake ni ai vote of no confidence. Ai a ko sia foki he tu ko lao. Ko whiri whare rea mahina whāwalu. Tēnā ulere he pureanga. Ai ko tau e whā. He keke ngofua ke whaha vote of no confidence. He ose mahina tahawalu. E toki ose mahina tahawalu pa ngofua. Ai le ose ko whiri. Ai e toko e me whawalu to e mahina tolu noa. E tapurewa ke whai ha vote. I si he mahina e ono pa whai whiri hoko. Ai tau pekto rewa whi mahina e ua wha. Ai ka whi tau e ua. O tau se atu e whai e vote. Ko mea nia teri tau ilo i. Pe koe tau e ua koe e lape ke vote hoko pe koe pe mahina e ono pa toki vote pe koe ha. Ai ka whi tau e ua e ngofua ke whai e vote of no confidence. I o ka koe vote of no confidence whai aki e pure palopare ma. Koe. Na o whakahoko e pure aka hai palopare ma o fu toki tua. Me ngā au, me ono mawhai. Koe. Ko uhinga ia e whakahoko o ngahi no confidence te malui ake ai whonua. Mea ngā au e pehe a pure aka. Koe. Ka kui kai ko uhinga ia e Silvestra, te tau tāna ke whaihala e pure nga, ka toki o mai whainga maari ke tau hanga ai whahano so kone. Koe. Kono sivi e ngā au pure nga, o sivi e fo i ngā au e kotoa pe. O nau whahu mai whare area. Ka alu e tau ngā au e, o whare area, o alu e o tokolahi e pure a ngā ia, whakahiti lima. Pe nau pure pe nau tolu ia he nau ngā au e. O pai ke tō tonu ke tō e sio ke ai whare area, ki he ngā au e ko ia. Te oua tukuange pure anga e te pure noa i e ke ene ngā ue i whare area. Pure e kabineti ene ngā ue, pe toi pure i mo whare area. Ai au nau whakamau pe nau tolu e pa toi sula hāfua. Ai ngā hea pe. Ko wakai ko ia Professor, toi pe ai tapehe mahina e tātolu. E kai, mahina pe tata. He whai whiri November whaanga ki. Koe whiri koe de vote of no confidence. Pura pure anga fo o koni wa manaki ke whiri. Oku ke wakai ki ai, oku e wesia ai whanua i he hanga he vote of no confidence koe ni. O mai pure anga fo o na whao pe time si i whai whiri. Pe oku ke wakai koe ki ai oku sai pe. Ko mea mahu i ngā ia, ko taimi lahi te tau whakamau i ai, e nau ngā ue. Pe ka pau nau toki huma i te tolu ia o ka kato mahina e ono pe whai e whiri, ko ka taimi lahi i, te tau sio. Ko mea te ke ia e voice of no confidence, ke mahina tāwalu. Te nau lere ha tau e taha, ma amo e konga pe tau toki whakamau i ai. Ka koe mea ko whuatua toi, ke nau mono lao, ke tāpuni i, ke toe tau e taha ke he whiri, o koe ki toi whai e koe ha no confidence. Ha vote of no confidence. Koe. Aku maho inga pita ai whakaukau ki o mai Professor. He koutui o ku lahi pe ngahi mea he tau konstituto ne, o ku whia mau ke whahanga awe ki ai, ke whahano kapi. Ko ngā ki hele rei pe e whanua. Ko kaka tau hinga te tolu ke ua lava o liua ha pure anga. Ka ki hele rei e whanua. Ka pau tau sa atu e toe taha pa osi e.
a preanga ko ia to ton ke o e tuku hifo na tolu ka tuku anke le os ele re ia e fonua pa ko to ton ke tau fai me ko ia he ko ia te ko mea ko na e to ton ke whakatoa i pe e mata vai e ko ni ihe ulua voice of no confidence na to ton ke whakatoa ngā i pe he kai ke tau hoko mai o Paparema ha voice of no confidence o fu ofi ke fili pe kai ke pakapau te tau whetongi ai ko mea nia me langi ai le atu a kabineti ko ni ia ke osi ko pare mia pe pa tau fili ha pare mia fo o pe hao ko whakapoto taha ke wha osi te me kabineti ko ni he ko ofi e fili he ka pau fili ia pa toi mau pe ha me mipa o e kabineti ko ni o ko tu he ka ke toi ngā e kabineti ia pe ka pau e mau ia ha me mipa o whahai ko na nau launga ne ko koe koe whai mea ko ni ko no confident ko foi me maari e taha ke tau sio ki ai pe ko o mai pe na wo ke fili ko kau kabineti o te kai ke mau hare ko te nau ngāu e mo ngai polo kalama ngāu e ke nau ngāu e ke ai o koe ke hu i loki ai pe koe ai ke tau pureanga whewhe i hele rea tuko ia. Professor ko tu ufokene taha o to tonu ke whaha wakai ki ai koe aha taha wha pa toki whai whiri ko ia ha pare mea fo o pia ten tok whiri e ia ene kabineti ko liliu na tau whai he wafi hongo fulu oku ko umea ko ni ko ngai hala whanonga ko ni o tau whanongo ai oku na tau mai fo o pe mea hoko teke hoko ha mea behe fo o pe tau au ki he moa ko mea ni na e whai ke tau liliu wafi hongo fulu pe tau whanonga tau toha whaituke ko kawa wea me kai ke whalala ke tau ko ui pe au tapu hou ko tau whato emi ko e ki he ngai liliu whate mo kalati o kai ke fu mahino ke ki tau tolu ai ngā ue ko ia te toi tui ko ia patalu e kutui aku me a ko ia te tau Paparema ko ui ngā pepe ko pa te tau sio le rei ke tau ngahi lao nai whoko tuu mai ki he o tau ke whangata ia hange ko ni ko ngō waa e ua ko e waa ko e ki muri mo waa ko e ke kautau ko e tau lahi a ene a fio e alatu lewa ha minista ia o maolunga ia he e tau lahi ia na tuku whuka ngā ue o kuia e Paparema ia ka pau koe tau potu ngā ki muri koe mata ia e whonua pia koe tui koe head of state ia hona whawhofo ngā e kakai koe ko tuku atu ia ke whiri atu ia hakakai kehe ko ngā portfolio ko ia ko pau ke whakakau kau i lelei hono mono ke e ua hoko e Paparema ko ini nā tau whanonga mai tau ni. Sia ku lawa nā tolu o ai minista whanua ke no pere he fo i riu koni. Ka kai na wala nā tolu ke ngā portfolio ko he hoko ai whepaki. Ka koe ngā portfolio ko ia ko tō e nowha malu ko e office palasi ko anga pe e ku sio aku ia te ua hoko whepaki pea kou tū iau ko talu e tau liliu mo te ke ai ha pare mia o hau o ngā ue mo head of state o ku mahalo ko alu ko e tau pau pare mia o nau whakakau nā to
ke head of state ange ko Haamoa Fiji. Ko tu iene tonga ko head of state. Pagpaure ba ke tau ngā ue i he malu ko e mo whakaapapai a head of state. He ku kehe a head of state i tonga ia mi hatoi whonua i he kau ngā api. Pea koe tau ngā i ngā aue au hange o tau ki kanoa. I fwoi kongo ia. Pea ka paurewa au tau ngā aue ke ta whakalelei. O kau ke ngai mea ke tau whahasio ke ai. He koe kai ke mau aha mea whake mo kalati. Koe mea whakamawhahe. Ka ua te tau o whakakai ngā hola ke ngai whonua. He te tau palparema. Ka tau no fo sio i whakarere tau whaanga, pia te tau ilo pe tau hono whakarere i loto. Koe anga peia e sio atu ki he mea koe. Ni ka koukau au i he tōtaha o ku nai kamata pe tai whalala aku ia mei mua. O au mai ke wawhi hofuloa au mai. Ki halanga ko tau hauai. He koe mea koe si au pito mea whakamolare nai whai kia tōnganga. He kai ke aloha ke ko o pe teki ai whaunga whakamolare ha whonua. Pea pehe te ke alo pure pea nauanga lerei. I tai. Koe mea ai o ne wha e rei ai tiki tato i he whonua kotoa. Ho wheinga ke alu ko mau e taki. Koe hae whainga loina ke whai ke kakai. Pea ke whainga ke toi discipline tina autoa. Koe mea peho ko ia. Ko oala ke he maalohi whakau tau mga i mea pehe. Ka koe poti mea pehe ia whakatoka ngai ke tau tokanga ki ai. E koe whakaulunganga ia o ha whonua. Ko pau ke alu loa ua ia mohono whapolikai. Ka lawa o mau ai tuunga ke whakalakalakai. He koe mea tatau pe Silvesta koe o mau koe si aina. Koe mea ia o pehea ni whakalakalakai. Alu maamane ahoni. He koe whonua i fu discipline au pito. Paku kai ke uhinga discipline ia Silvesta o kuke pōpū. O kuhinga discipline, o tōloto ho ulunganga mo i kotoa e whonua. Ki reli e whonua fulu. Ka kulahi whoke tau tuwha koe mea koe totonu. He koe hau e mea koe iu e nā moe. Koe totonu koe mea ku tuwha. Koe ka koe whakatonga, koe totonu, koe mea ngā ue. O koe ngā ue e koe whamiri, ngā ue i hokolo, pake toke lako ngā ue he whanua. Mari. Kai ke ngā ue e koe whamiri, o mo weu kai ke lawa o toku ngai. Te aka maka holo pe koe ia e re bolo koe o e kolo. O koe ke whalala ataka koe. He ka pau te ngā aue ia, whakalaka toi ngā aue he maaenga kolo. E si ore wa kolo ia ke maaenga koe ke lerei koe whonua. Maapa te nau whiri mai koe ke alu ke ngā aue koe ia. Ka koe anga pe tau si o Silvesta o neongo o tau aluatu pe. Ka tau wheinga, koe mea kou hala pe whai mo whakatontonu. Hena e pureanga taha, na e hū mai pureanga taha. Koe where a hū laloua e ke ngā whapureanga. Ke whakatontonu e mea koe ia he pureanga whoou, ko tuku ka kai koa ki tua ke nau tohi ngā ua. Koe mea ai au pehe. O koe ke ai koe ia, ke whakapone, pia nau nofo ai pehe. Ta e whakatontonu. Koe tau efi koe a ngāhi hala o whatontonu, tai whatontonu, e au ke tuunga ia,
Ska to lava ia. Koe. Toa pesa koe taha po kene konga maho inga ko mana tu i hake. Koe pure anga koe ni koe tala noa e pare mea malolo o ka me liku ke ngahi langa whanua na ne whai. Ngahi ngā ue malo e ngahi. Pena e lahe ngai pala pare ma whakana tūla na e whepaki. Kana e lava pe e pare mea pe ma preanga koe ni o come out he ngai pala pare ma koe tsunami peo kula koe hafua ngahi mea la lahi na e hoko ki tonga puna mo ngā awhi koe COVID ma hafua koe konga nia ko whi eke atuka koe ho wakai koe hano maho inga ki ha pare mia ke whenga o aki wa ofi mo tuki o e whanua he koe si o koe pureanga koe ni hela pe naha ngahi pureanga pe he ki mua ka koe ngahi pureanga nia e taime mau tupu hake ai o ku whalafola mai tu i ko to'o whalala me minista koe ko to'o whalala me minista koe te ki mui nene te to'o whalala o toka minista ane fiha ku to'o whalala e tu i ki te au hek whakaukau o ku alu pe taimi me wā mama o ai pare mea me kabineti me he tu i o au ke he mea kone kutau wa o ke he ahoni Koe o ngā pesimista e ulua ki o ku kehe nau sio koe ke head of state. Ka pai tonu e nau sio ke head state o Tonga koe tui o Tonga. Pe nau ilo koe tui o Tonga o ku tai whakalangi langi. koe Pe te pau rewa ke nau consult mo e tui i he mea kotoa pe o ku nau whai pe e sai rewa koe Pe ka pau e tō mea mai, e tō haere mai e nā whio. O tō whakamanatu mai ke pure a ngā mea ngā au e ke mahu inga ia. koe Tō tonu rewa ke nau fu tō kanga au pito kia, he koe head of state ia. koe Pe aku kehe ia mea tō head of state, he ku ne pūke ia mo e mawhai. koe He koe mea koe nai hoko koe he review koe he wāwhi hongo furu. Tau pehe tau tō te tau whasisi e mawhai e tui. Tō e wāngi tau tō e fu mawhai tō lahi angia koe ki he tui. Pe koe ke ula au ngau ki ai. Ka koe fo i ula ki hala. Koe tō o tui me whakatahatokoni. Moni whakatahatokoni. koe He koe whakatahatokoni e tui, koe kabineti. Pa te nau tala noa rewa, ko taim ko share minister ai pare mia he kabineti, ko kabineti. Ko taim ko share ai ene afio, ko whakatahatoko ni. koe Pe he kai rewa to si e mau ia, te nau walk on child mo tui. Mai? He tala noa e tui ia mo e kau pure ngā au e whanua. He taimi ke taimi. He koe wharea mo ne kau minister, ko kau fomen maulunga e whanua. O koe katoe mea whai, pe koe pure anga, o koe pure ia e whanua, o tau kei mauhala pe kei tohi olo. Koe pure ngā ue ia e whanua, o ke pure ngā ue, mo pure ki he whanua. Koe pure ke he whanua, koe mea e tui. koe Koe pure ngā ue, koe kabineti. koe Ka pau e ki whakamala ala pe si wāsta, e si ai ngā whanki mea iti ko ia. koe Ko tau wage au pita tau au tato ke sai. koe He koe tā no ai pare mia mo e kau minista te hei. Koe nau tā no koe mo e tui, kono whaka eke anga nau ngā we. koe Koe nau tā no mo e pare mia, tā no ke whahoko ngā we. O tau to'o e tau tole mea sivi koe ke nau ngā we,
Kai fai te rihe kau minista ai. Se le pare ma. Pak pobre wa ke tau ki alu Silvesta ko to ki sio ange ki ai ke whakalelei. Pe koe hāno whahinga whonga. Koe. He koe whonga whiri, koe whaunga whiri, koe uta walu kei tau e whaa. Kono palapare mai pe o naeni. E whahinga whiri koe ia, whakataimi. O haa wau, o tata taimi mawe taha, te toi whiri koe e tau e whaa ka hoa. O ku whatu tāmaki le vai ke haki whanua sisi, hange ko tau tolo. Paure waki tau toi whakau e tau tau. Nā toi ai tuku ati ki lahi ange. Koe. Professor koe, ke kongai ne mahu inga au pito, i he tuku taini mi. Aho taha wha, peko aho taha tolo taini, whiri e pare mea fo o, whiri kabinet fo o, ke nā hoko atu whanua. Pea tau loto ki ai, pe kai, ka koe mea e hoko, he ko osi tutu uni me whare area, ai whonga ko ia ke whahoko, ia haua whaa tisema. Ko ha hoa kai ki he tuu ko ia he taini mi mahino, o ku iaha o haa, ka pure anga e kauno pere, pe ku pe pure anga kakai, pe ko hana whatou pure anga, pe mix, neongo koe ki wha i pehe, e tau koris tūto neka. A wahe hao tokanga ki ta wha ki koe koe ngā koe pare mea hoko, pe me kapteni te nau awe ki tau tolu ki he whiri koe i he tau ka hao. Fuo whetai mi, ke tau whetongi si pare. Ka whakapoto ha, tukuange ai pare mea, tokon pare mea, ke tau lere e pure anko ne fo i tau kone. Paus. Koe whetongi a koe ni o kakeu tu ai lava ha e maua halere a whonua. E tāna mai he kau mea ni whai mo whetang. O tau o si ilo kātoto e kau tāma koe ta whaketaha. Peka paurewa hau koe tau pehe. Koe pureanga ko ulau, koe pureanga kakai. Koe pureanga whatu tāmaki a Silvesta i kusio. Ka pau ke nau nofo foi ahta whako ni, o moa to e lere he olo haka kai noa ia e hala, he kulotonga whai whakatau ho osi. Nā nau whe paki moha tahanga au e whakapolitikare, he lere holo koe, moulu holo koe he tala noa holo koe ki he mea, ki he te teu whiripare mea. Ka koe o koe ke u sa i au, o koe ke u whakatu o meri e au ke whainga whonga o nong tau lere kai. He koe whiri, tau whiri mua, tau pureanga, me whare area o tonga. Ko hai o ko tuha mo ia. Ea whao fofa, tau pōpō kia. He kai koe whatau loto hange ko lea e Silvesta, koe process ia aho tā whako pau koe hoko. Ka neongo i mea, ai mea ke whewhe, ka tau toi sio le rei pe, he ko tau tolu pe te tau whalerei i tau. Tau sio ke ngai palo parema, ka e oua, te tau olo atu me he pureanga, ki he pureanga, o efi atu ai pe ai palo parema koe, ki he pureanga koe, e efi atu e pureanga koe ia, ka te tau sai whewhe. He koe mea koe tau tokanki ai, ke lahi ange mua tau taimi koe ngā wei o tau whonua. Nofo wharearea, whakatonton wharerea e tau ulao, tohi wharerea. Nofo pureanga o wharerea e tau ngā we. Koe mea o tau whaamuki ai i he whonua. Paka ea haparo parema o kutu. Koe tau i koe trucks wangea, koe hei kake lava. Ka kou sio ki maha pōpo mai ngā ue ai kau polisi he tai miki ai.
Pea o ku ia I hange o ku ia whakalaka I ngai mea te. Ka ku ha mai mi ho tau whare rea a tātoro. O ku mahu inga ange ai wa inga whakapolitikare ihe ngā ue koe tielele e whodua whakalupua. Ne onga o nau tala mai. O, ka whatontone fo I whihala ki koe. E sai ke whonua. Koe. Koe. Koe, Professor, koe, o tuku whaasinga ne tā porokalama, hanga koe nā tā tala noa ki ai, ko pau ke whai whiri e tau pare mea fo ko o si resign e tau pare mea malolo. Ko whataimi pe na hoko atu ke aho ua whāti sema. Koe, o koe ngā hingoa ku o hake he social media, ko tonga nima, ke hoko e pare mea. Asake ko ona po no pere tu vakano ko e watata tanela fusmalo tonga tap fit Paulo Piven Picao ko kako nga ko ho fraha ko ne nai ko puleanga kakai ko puleanga fatu tamaki kako fe puleanga ko fatu tamaki he ko pau ke puleanga te na fare le fondoa I o ko fatu tamaki ko puleanga fa hai fa I o tau whare ko me au fatu tamaki pe tatau pe po puleanga tola he ho iki ka koe puleanga koe mea koe Silvestar te tau sio kai koe puleanga hai koe puleanga fa hai te kia te au koe kusio o sio koe ke tari a puleanga ke ngai tuku aki koe o koe ke toton ke pare e mia hata hai e kakai koe ni o si tō au pito pēna au tolu mia I he kakano pēa mo lelei o Voice of No Confidence ko na tau fotu. Koe ke hata he qualify. Ka pau koe nau ngā ue. Toki whakapau iange hātake. O a uia ka pau e hau bea sa mi wai pulu e hoko te pare bea le e pureang ko ni ke os. Nau toki o nau tolo whiri. Ie mea. E toi saia ke. Ko ai ko ki ririu fu'u e kau minista mo e pureanga o ku toe mahina taha ke whiri. O ko behe ko e ua hoko hawhonua tō taha ai whainga mea koe ni. Ai fuk te tau, ka pau te ke hoko Professor hawhonua makani toki hoko ni I tonga. E pia koe ulaki maka eni, o e mea koe ngāri wāre, whakapolitikare. Pia ka pau koe whonua hau tau tolu he Pasifiki. Pia tau whai ngahi mea koe ni. Se ui au ito. Ka koe, I hangai whakina o atu he kamatanga, na e toto mea sea, ka Vons, ko hono sivi ia, pe ukei mau he pureanga ma kabineti e whalala. Ai whare alea. Pia kos mahina eu koe ki nā mau e nā tolo e ku, pia whawhise pare mea. Even as a me wai pulu, ma kabineti koe ni kulotonga ale. Neongo hangai ko whamatala, e le le iang ke nā hoko atu, ki whitoe ngā taha koe ni. Ka koe ke more, ka ko more whalala e whare alea mea nā tolo. E malawa whewhe ke, koe hea mea te tau au ki. Koe whehui ko walo atu Silvestar. Koe more ho o whalala, tu unga I he hā. Koe whehui. O koe ke more ho whalala ko whehia e pure a tamakoe. Koe, I kai, o mai ha uhinga, o ksaiange. Ka koe uhinga e o tau awe koe ki he wharearea o tonga he taimine. Koe more ho whalala I he pare mea uhinga I he ha. He osi ange mea, koe uhinga, koe fwoi whakapau lao. Ai a whaki, Professor, tōna uhinga ia kua ngō ia e kakai tokola. Ai fwoi taimi, me mō meniti na e toki resign ia e pare mea. E kune ta ofi e ia, a kakai ke nau whanongo ki he whehui na e atu, a mai tuku aki.
pe na ta ofi mo na whanongo ki he tari e pure anga. He kone resign i pe kone tāpū ni ai wants he ko so i foki he ki he tala noa kakai mo na tohi he social media na to tonu ke tukuanga. Na taosna no ke uhinga nai fai na kai whakawhise pare mi a koivons na whakawhise pare mi a koe late ai kau whawhangoa hou eiki e nau mawahe me pou kono pureanga pea ilo he pare mi a ne mea i hei kai ke mālohi e he wons. Pea ne hangare wata awhi. He kuikai ke tau a tāina kau mea, ke nau whakamau e wons o whakatatau ke whamoon mo tuki aki. Nā kai toi whalala pare mi aia e hoko fo i process ko. He koe nau mape a nau tōke ta whaki ke hiki nima. Pea ka pau te ke sio ke ngai responde koe whare area kotoko ua. Tūwakano, i vel piukala. E nau whewhainga koe mea. Hau e ta mai e tahe mea, o koe ka mawhai whakonisu tōne o tū ia ke whahoko. O mawhai whakonisu tōne o tū i ke whahoko hapure anga whatai i he bonus. Pea ka pau ko whakawhise pare mea ai. Koe uhinga ia koe ai whakawhise a pare mea. Ka pau nea ka ke ngau e kau no pere ia. E ke ima uwe puri anga e alo e pare mea e ke bonus. Profes, taki whaos taki mawa mene te ua koni toi ke whae peha o whamao po. Ke ngā ka e lava ke osea e ta prokalama. Koe komisiona tau e whae hala. Koe taha eni hapatunga ue. Na e whaka amo e kau politika re, i he ngahi pre anga ki mua ke hoko. Ka koe ni ko os hoko, ko os kamata au rake o siulai. Pea tau tui, koe ngahi mea o ku tuku aki. Ki he taki e whanua, i he tainimi o whai atu. O kui ai e komisiona, o waha no nifo, ke awe ki ai, ke ne whai ngā ue ko ia pe e a uai ki he whamau ngā. Koe me e uwhie mau he pare mea koe ni maha. Ke nau roto lahi ka kai koe ni. O huki tu me wharearea, me malu i a wharearea, o al ke Corruption Commission. Ke nau wohoko atoa e whatonton. He whehui e kakai, ka pau whai hala pure anga. Pe ni, koe kai koe ke whae wons pe ngata ia. He koe ka pau te whakaongo e taimini ke Corruption Commissioner. Mahalo te ke ongo i pe koe hatoha ki foi pine hui ke whariki. Koe te toi rea hataha ia. Ko heo se tau e taha nima e tau whakaongo. Toki whakakato he pure anga koe ni ai ngā aue koe ia. Whakakato he pure anga koe ni ai ngā aue ke university. Ngahi mea pehepe. Ka kuloto au ke, ka paurewa au kuia haloto lahi o whai hala e pure anga. O whatatau kei tuki aki, ave ki he Corruption Commission, ke nau whairoho o ngā popo. O koe ke ta ofia me e, ka kua pau ke hu ko ki tua me wharearea. Mō tohi whairoho si westa. Ke koe halo tolahi, hataha, ke hu ki tua me wharearea. He malu i whakanau toi wharearea. Ta koe tau whaamo nge pē, ke nau sio katoe whungange, te nau hoko atu. Ai whakatontonu koe ni, pe koe hae mea e hoko. Koe mea o kou kore atu ai koe, ke tukuange o kou loto ai koe, ia te au ke ia. Ke tukuange pure anga koe ni, ke rere o au koe nosi. Pa e la warewa mo ngā aue ia, ke whakahua ngai whakailo, ke Corruption Commission. Profesa ko whamaro lahi atu ke te koe i he lava koe ta proklama tala noa ako mo politikare ki taun
ko whamalo lahi atu ko ngā ko e whakataho taimi lava ke o mai yanga hao whakaukau ko tahaia o e tumu ake ngahi mea ko whaamu ke whahoko ke o mai e ngahi whakaukau ko e ake motolu mo lava mai ke Polokalama ke tau wahi ai ma kakai ke aku ai kakai palofesa ke nā toki wakai ki ai Io Silvesta ko tā noa pe taua ko whakamanatu atu ai ngahi mea ke nā whakaukau i e kua ka tātātua ke nā utui me ka tau koe ko tātātua noa tā ke ngahi mea pe ke oko hake ke nā whakaukau ki hange ko e mea nā talawe ki ai uruaki ko e tōtokanga ange e tau mitia ke whahinga whakafotunga a ngongo nau whai he ko tala noa e Silvesta ki e public koe e ka pau e fuma wahe ai anga e tuku ate whakamatala e ka kai e te nau whanonga whakamatala ulu aki e ka ki nau whanonga tātou he ua ko mea mahu inga ai te o atu whataha ki nā ua o koe ko excuse whakawhai o ngongo te he o mai e he ko ia pe o ku available o ka tari no fo tari he ku osi polusi ai tari e pure anga e whetu koto pe wa pe pina ka ka mea ia na fu tuai whewhe ka koe tari a koe ia mea o ku i he tua ia fo i whakawhisi pa koe mea kou tuku mai pure anga ke kakai ke nau lau ke nau ilo e mo oni pe koe hae ai tuunga o tari ai pure anga ke ngahi tuku aki i tataha pe ku mo oni pe ku loi ka pau loi ko corruption commissioner ana ke ave te ai u tuku aki koe he ka mau oku e noho whoka o politiki ia fo mea koe pehe ka te whai wons ka te ilo he kakai ka kou kore atu koe maunga tala e ahoni o ki huka ia ke pe Facebook ako si ai whakamatala tari a pure aka pia moe whakamatala tuku aki i o koe ki toi alu koe ka wheitu te ke alo kumi pia pehe pe tau tala noa koe ke kau whai o ke nau toka ngā e mea koe ia. Koe. Mahalopi tō profesa ko tui pu merie ho tā e whiwhin. Lotonga ho i Auckland, New Zealand. Ko tui me mahalo te ke toki whoki atu heu iki eni. Kia tiko ngā koe tā Polokalama whao sen he tauni. Tala monu pe ke he tā kau whanonga ko he Polokalama. Ke mo mau ha Christmas whiwhia. Mo ha tau whao monu ia. Ko e whao se ma Polokalama ni i he talanoa ako mo politika re, mo profesa. Ma toki hoko atu i he tau whao. Ka rewa ke whao ko ha mālolo. Ko tupe te ke hau ki tonga profesa. O whao ko ha mālolo ki ai, Mālolo ia Silvesta. Ko tau mi mao ko tau Christmas whiwhia. Ka koe mea kone hoko tau ki whona. Honoa, tau hoa ki ai. Ko mea beo ko sai e te alukitonga ke mao poto ki ati te alupo no foto ki popo i whare mo ka hae te ki ngā o whare ka ia fo i whai nā e koe tau te i mao e mea koe ia tau whakaawa ko tau Christmasi ne ongo ngai palpare koe malo pito profesa wha malo atu kainga se mo kau mai mo kumaua i he Polokalama koni hiri ha meriti e tahanima pe wanoa mehen e whahoko atu e Polokalama koi e whatwhanua fo ou pia mo Paula pe veni pe kuala ka mo mea tau tau ki whelonga ake Get